awuyinaka awuzondla uzezwe uphekekile yini emqondweni yiliphi umsazi ekhaya eliyawulunga uma ngabe la ekhaya ungaphekwana ngomqondo kumele ukuthi ubaba ekhaya aphekane nomama umqondo umama nobaba aphekane abantwana umqondo baphakele lo mntwana inqondo yakusasa lo mntwana ngokwakhe akamukele umntwana oyisiwula umsakazi uyohlala eyisiwula till phakade ngoba bheka la ungafika 18 years yaphezulu wena emqondweni wakho awuphekekile uzophila iphisimo sempilo akuthi kusasa esakubona ugcwele emgwaqweni lapha soguquka isimo sohlanje ngoba uzanga guquka lalela uyintombazane unehule ingane njengekati ngoba uzanga ungafuna ukwenza njani wafuna ukulalela awuthola umsebenzi wahluleka ukufunda esikolweni ingoba umqondo wakho ngaphekanga awuzanga ungafuna ukulalela yini ozawuphila ngayo bantwanami uma lapha emhlabeni ungahloniphi noma ungalaleli yini yawulungezweni uma ikhaya lakho umsakazi lakho abantu ababili lakho umama bese guqwa kuvela abantwana leso simo ke leli khaya sekuzizile leli khaya lihle lekhaya limnandi uyazi into emnandi ekhaya uma umama nobaba ebambisena abantwana ikhaya balokuzotha kuze kukhona ngisho ingilozi lapha phakathi kukhona ingilozi kukhona amadlozi kukhona inyanya kunokuthula la ikhaya ngoba kunokuthula kubantu ababili lo yamazisa omunye umuntu kunokuthula kubantu ababili kukhona ukuthula kumama kubaba nagogo nakumkhulu kumndeni njengoba umsakazi ba ifamily noma abantu emhlabeni bangumndeni bexovana beza konke akukho ukuthula lapho ayikho into esawuqhubeka umsakazi ngayo ezweni uma thina qobo ngakho namhlanje silahle kwethu sithatha okwezizwe izizwe umsakazi yaphekana ziyaphekana izizwe ngomqondo obheka umlungu mayegxoba noma ngomunye uthi sorry uthi phephisa yabona akahlala ngathi siphephisa awaka njengoba manje ezweni nje ngcina ezweni manje okuningi okwenzekalayo ububi bungakuphi ububi bungakithi hambe lokushini manje hambe kwaBrazil hambe lapha ubothi ingane zethu thina abantu abamnyama zenzani ngabo lehlanu zenzani lapha edrobheni zikhona yini ingane zabelungu oyithola zigela lomkhuba lapha edrobheni kungani umsakazo usathane ehlele ngakithi thina siyaphephela kuphi lokukhulu esikhuleka esikuthandazayo kuwela kuphi kanti uma ngabe ungaweli phezulu ingane zethu azisilandele ngani ingane zizibuthi obaba benzani ngoba kukhona namhlanje obaba bangaphuzi abangezithuthi abahlala emakhaya abaphila impilo yokuthi sifuna isimo siyephambili kodwa manje ngenxa umsakazo obukhulu bonzima abantwana bethu basehluka kodwa ke phinde sibe sikhala umsakazi yabona uhulumeni siyakhala ngayo sikhala ngayo uhulumeni uhulumeni ungene phakathi emakhaya amadoda namhlanje ngena phakathi ngisho endlini kunkungani namhlanje uyindoda nje njengoba ngachaza qala uyindoda ngegama uyindoda ngentshwebe nje nangebhluku nje ekhaya awunaso isithunzi sobukhosi awunaso isithunzi sobaba ingane lihlapha izitulo sakho zidla ngamaplate odla ngawo kuyini odla ngaso sinandabani ngapha eqinisweni ngenxa kahulumeni kube umsakazi izwe ngiyasho laqhubeka kubuswa ngamakhosi laphathwa ngamakhosi wabakhona uhulumeni yebo kodwa uhulumeni namhlanje ezikolweni ngisho ingane aziyafeyila azikwazi ukufunda azikwazi kwenzani angeke amakhosi amabili umsakazi amelana abantwana njalo losihlanu badaka utshwala ngomgqibelo badaka utshwala ngesonto banebhabhalazi ngomsombuluko umuntu uya esikolweni lapha ezitolo lapho kuba umsibito kokubheka le uthola emva kwezitolo ingane ngaphambi kokuqoza esikolweni ziyabhema ibhema utshisi zibhema insango zibhema ama drugs zibhema amahunga agqoka uniform uye esikolweni lo muntu lapha esikolweni yini aza kuyithatha na ngoba ingqondo yakhe yonke sigcwele yonke lento ebhema thina abazali ke manje sesingena ngani ngeke ngabongela ngapha emgwaqweni ngitshela lo mfana ngihamba nathi umkazi yazi ukuthi lamantombazane lawa athengisa umzimba la drobheni uyazi ukuthi iqhinga ngenze uma ngahle kwenze ukuthi kwenze nje ukuthi abantu bajoin abantu bahambe ngesimo semoto baphaza imvubu baqhawunga phana ngapha baqhula amantombazana agcwele umgwaqo lapha la athengisa umzimba ingaphela lento kodwa ngesikwazi ukwenza lokho ngoba phela uhulumende uthi wonke umuntu unelungelo noma ngabe yini ayithanda emanyaleni kube lo uhulumende umsakazi lo wabelungu kuphela ngabe ngiyezwa manje okubuhlungu abelungu bathe gqim
lapha kithi Yebo. babulala lesimo mosibuka lo mthetho khona uhulumende lo ungathi lo mthetho sokhona noma mhlambe kwakho kwangazi kanjani ngibunga zathi ulimi ubulala ngapha endlini yakithi emnyama ngoba bangakhi abamhlophe obabonayo lapha emgwaqweni bethengisa umzimba abantwana babo wena usekhaya ungibaba uyazi umntana wakho ukuthi uthengisa umzimba kodwa ekseni wena lo mntana wakho mayifika nokudla ekhaya uthi umntana buya ekhaya namhla khona amakhaya namafurniture aphathe endlini ngabantwana bagoqwa thengisa umzimba yena umama nobaba bazi ukuthi aqhamuka kodwa bayazi ukuthi lo mntwana akasebenzi akalali lo mntana la ekhaya uhamba emgwaqweni lapha amanye amazwe noma isizwe esinye umsakazi sithini ngenhlonipho yethu uma ngabe konke okubi kuqhamuka esizweni esinsundu esesimnyama ikuphi okuhle nje ongathi namhlanje kwethu kwavela into enhle ethu yashabalala ngaso sokusimo sesikhathi njengoba ngichaza ngithi mawuye lokishini manje uphumuze lapha edrobheni zingakhi ingane odibaza emgwaqweni ziyenda ngolwesihlanu ngomgqibelo ngesonto ngisho ingane encane zabo 12 years hayi abantu abadala ingane 12 years zigila umkhuba ulele ekhaya abantwana abazala uyathuya amantombazane nabafana babili ulele ekhaya endlini ingane zakhe azikho ziyawufika ngo3 ekseni zifike ngo4 ekseni ngokubuhlungu ukuthi manje ke into ebhlungu kakhulu wena baba la ekhaya awukwazi kwenza lutho uyathi yakhuluma kwese uguquthwa manje wena uzohlukumeza abantwana siyoguqwa siyomangalela manje umsaka akesilulweni nendaba akesilulweni nendaba bazana noma akesikhulekeni akesibuza umbuzo ukuthi abantwana bethu sibashiyaphi ngoba ayikho impunga ehlala umsakazi noma nini emhlabeni siyedlula siyafa ngikhathali we-billionaire uyini usifundise uchudeni uyini siyafa kulelizwe labantwana bethu sibashiyaphi uma ngabe singazange sayipheka inqondo yabantwana bethu emakhaya na Sikhathi sami sithi ke imzuzu ayibe nje ke lapha ke mkakhe izimzuzu kabe ke 10 ke nesithupha siyalapha ke kulesishaka lolunye ihora umsakazo olalele umkhonto FM sitholakala ku 98.6 eTourism Center lapha ke sikhona khona esifundazweni saseMpumalanga ngaphansi kwesifunda Herisibande lapha ke sikhona khona sithi lapha ke lokuqala nje ke mangabe uqhamuka ke nje ke lapha ke ngakwizululand eKZN lapha ke mangabe uqhamuka khona mhlawumbe uqhamuka ngedumbe uqhamuka ngophongolo lapha kuzokwazi ukuthola ke khona ngase kwelesikhathi namhlanje sihamba ke noba phakathi igama mina ngiyusothandosi baphakathi asingene nodabeni lo ngevikele edlule kunensizwa eyangenayo lami ngiyabeka ngithi kudaba lwayo kwakuyizitolike ezimbili zakwazi ukuthi ke sidlule ke kwenye kwase kusala ke enye nje ke lapha ke la khona ke kade ke isele ifuna ke lapha ke ukubuza ithi lensizwa baphakathi ya lokhuza njengendoda yaphuma nawe uyahamba yayikabela nje hlangana nentombi awuyayibika njengomfoka bani nangempela intombi kusho ukuthi ngamagama ngoba phela kuya ngolwimi lokukhuluma noma vele owesilisa kuthiwa nguyena onothando noma ngathi uyintombi bengadinga kodwa ngenxa yokucikoza kwakho iyagcina sivumelene namagama owashoyo uyalifaka wena ngempela yebo nangempela ke indoda le awutsizwa le iyalishaya ikhanda entombini intombi kuyavuma yaqoma intombi nakuya ke sekuya ke phela kuhambeni kwesikhathi sekuyesikhathi la khona ufuna abahlangane khona njengabantu abathandanayo baye babili endlini kubeni kwawo babili endlini bese kuhlala umuntu nje ke lapha ke esibelithweni ke salo wesifazane yebo seyazethwala ekuzutheleni ke kwakhe ekuhambeni kwesikhathi engakakwazi ukuthi akwazi ukuteta noma kanje akwazi ukukhuleka lo wesifazane kwase kuthi ke lo wesilisa ngenxa yokuthi ngoba ke ngiyazazi ukuthi bekuyimina ebengikade ngilele naye ngesikhathi angitshela ngaso futhi ngithemba ngabe ngithi ngiyazibalela nami ngoba ke kuthiwa no wesilisa futhi ayibalele ke kuthiwa ngabe nami sengithi ngiyazibalela ngase ngibona ukuthi cha ngempela into angitshela ngayo kusho ukuthi isikhathi sakona siyahlangana ngempela mangabe ke izinyanga seyisondele bese ngikhipha inkomo esibayeni sika baba ngiyahamba ngicela abantu ukuthi ngicela niyongivalela le yahlazo lapha ya engavela umntwana wami ethe vela nje ekubebeke lapha ihlalo selivalekile lapha yakwasibanibani ngiyafika lapha baphakathi ngithumela abantu ngibalethe kuwena bazongihlawulela icala sengilenzile emntwaneni wakho wena uyangimisa uyayijikisa inkomo yami ekuyijikiseni kwakhe inkomo yami emva kwalokho manje usuyijikisile ngiyathula ngiyasamukela isinqumo sakho kodwa angiyithola impendulo ethi uyijikisa ngaliphi inkomo engizohlawula ngayo ingane engithi ngeyami nengane yakho eyathi ingane ngeyami emva kwalokho wena futhi ungifuna inkomo ngifuna impendulo ukuthi le yankomo ngayiletha wayijikisa kanjani wena engifuneni wakhe inkomo
ngiyama mina ngilinde impendulo wona sewufuna ukungibopha ngokwesintu baphakathi ukujikisa kwezinkomo noma kwenkomo mangabe ngithi ngizokhokha icala noma ngabe ngizohlala noma ngabe ngizolobola noma ngabe ngenzani uma ungijikisela inkomo nalenkomo yami ngithi ngizokhokha ngayo icala lomntanami usho ukuthini kumina mina engikhipha inkomo esibayeni sika baba ngenhliziyo emhlophe kunephutha elikhulu lapha kunenkinga ukuthi ngabe